svima ljudi, kao što ste kliknuli na ovaj klip i danas ćemo snimati easter egg ovo za Mineplex sa Đorđetom, jeee! ili Nexus Bro. I prvi easter egg. Znači, kad odete kod Karla Creepera, znači odmah kod ovog drveta, to smo mi skoro pronašli, dakle ovo je baš zanimljivo. Znači, odete tu direktno i, a ste gledali onaj crtani kod li oko? I evo je. Da, gospodin Ksena. Kseno, u stvari. On je. Idemo na drugi easter egg, pošto nema tamo ništa. Da, tu nema ništa. Jel mislimo? Da, tu nema ništa i neko nas je provalio. Sram te bilo. Čekaj. Drugi easter egg. Ovdje imate neki prolaz. Nije poznat. Ovdje je neki prolaz i tu nemate ništa, bukvalno ništa. To je neko 2013. Treći easter egg. Kao što znate, na Mineplexu je dodata neka nova stvar. A to je ovo da se crta. Sad ću da vam pokažem. Snimam baš ne čutim. Bravo za mene. I pogledajte. I bukvalno ovako crtati bla bla bla. Ali niko ne zna zašto ovo samo ne staje. E pa, postoji ovdje jedan prolaz koji sam isto pronašao. Znači tu dođete i padate. I kao što vidite, ovdje ima jedna tajna prostorija i ovdje ima još jedna tajna prostorija. E sad, vratite se. I sad legenda kaže da ako prođete kroz ova vrata dobit ćete 10 musical chestova. Ajde, musical chestovi! A mora da se zaletite. Musical chestovi! Da vidim da smo dobili musical chestove, musical chestovi. Ja sam prošla i nismo. Čekaj. Još jedan easter egg, ja mislim da je ovo zadnji obije. Ja mislim da je to posljednji easter egg, a poslije ću vam kažem neke novosti na mom premiumu. Ja sam tamo još. Pošto smo se našli, pokazat ćemo vam i četvrti i posljednji easter egg. Gdje si? Evo si vidim. Znači idite, gdje si? Idete tu i sad, kao što vidite, svi mislite da idemo tamo na drvo, ali ne. Dođete tu i sad skočite tu i evo ga, GG. Ja nisam uspio. I ovdje je evo, piše profesor i arheolog. Evo, profesor. Zašto baš 3+? Ovaj. Zašto baš 3+? Izgleda da ništa ne znam, kaže Sam, zašto baš 3+, ovaj. I što se tiče ove prostorije, nije baš nešto posebno, ali ako idete dole, tu, vidjet ćete evo je, ili ovo koala ili je sova. Dobro, to je bilo to za ove easter eggove, a sada ću da vam kažem šta se novo desilo na kanalu. Pod 1. Promenio sam skin, jeste da izgleda kao Luka PvP 2001A, ali nije baš isto. Ja sam promenio boju kože, a ostalo je sve isto. E sad, ja sam ono uradio preko Facebooka i znate šta sam dobio? Dobio sam slajma, slajmić. Evo, jašemo slajmića, to. I dobio sam ovog mugarca. Magarca. Magarca. A sad vidite što ja sam dobio. Čekaj da te nađem bre pa da pokažem ljudima bre.
Blaze-a. On ima hero, ona hero rank, pa normalno da ima sve. Majka mu kupila? Majka mu kupila, oooo. I ako se pitate kako smo dobili ove super stvari, to je tako što kod Karla Creepera, kada uđete ima da bude neka kofa, vi to kliknete i Facebook. Ima da vam pošalju neki kod i vi to kopirate i kucate na ovaj Mineplex. Facebook, razmak, vaša šifra, moja je bila ta. I pošto sam ja to uzeo, ja više ne mogu da uzmem. A bila bi super. Da, bilo bi super. I dobro, to je bilo to za epizodu, s nama je bio... I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!